жылмайган көздөрүңдөн кагылам балдай таттуу сөздөрүңдөн күлкүңдүн кубат алып жашап келем кылыгың күндөн күнгө кылыгың күндөн күнгө кылыгың күндөн күнгө кылыгың күндөн күнгө өзгөрүлгөн бөйтүп талпынасың балапаным бакытты сени менен баалаганмын бүт алам карегиңе батып турат байлыгым сенин ысык байлыгым сенин ысык байлыгым сенин ысык байлыгым сенин ысык алаканым жан дүйнөм эрип кетет күлгөнүңдө жарыгым ырыс чачып жүргөнүңдө жашоонун кызыгы сен маңызы сен жакшылык тилейм балам жакшылык тилейм балам жакшылык тилейм балам жакшылык тилейм балам жүрөгүңдө жакшылык тилейм балам жакшылык тилейм балам жакшылык тилейм балам жүрөгүңдө жакшылык тилейм балам жүрөгүңдө кенейди го керегем тосуп чыксаң жөгөрүп тоодой толкуп кенейем кенейем айга күнгө тең экен алмаштырбыз сен элең жүгүрөм деп жыгылсаң жан бөлүнөт денеден сен аман бол неберем нурлап жарык күн түндү көп күттүм мен бул күндү эч нерсеге кыйбаймын сенин таза күлкүңдү айга күнгө тең экен алмаштырбыз сен элең жүгүрөм деп жыгылсаң жан бөлүнөт денеден сен аман бол неберем
жан бөлүнөт денеден, сен аман бол не берем. Айга күнгө тең эген, алмаштырбас сен элең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денеден, сен аман бол не берем. Сен аман бол не берем. Gel balam tay tay, basasың jay jay, adamды тартып өзүңө. Кумарым кандай, жытың бир балдай, ырахат алам өзүнө. Күлгөнүң жоюп сезим капасын, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Ай сымал жаркын, күн сымал жаркын, жылдыздай жанган жүзүңдүн. Бурума кысып, жүрөгүм ысып, жашоонун даркын түшүндүм. Күлгөнүң жоюп сезим капасын, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Душмандан качпай, мекенди сактай, намысын корго жериңдин. Калкыңа күйүп, кыргызды сүйүп, сыймыгы болгон элиңдин. Күлгөнүң жоюп сезим капасын. Ana bir koldu şavalımızlarca bugün toygo Şandura. Şandura sizlerde. Assalamu alaikum жалпы жұрт, жақшына тыңшап сөзімді. Тойды баштайт жарчылар, ойынчылар, ырчылар. Ураны дүйіне жаңыртқан, ұлыты қылым қарытқан, қадырлап бірін қуантқан, қада салтын улантқан. Амандашқан туғандар, ашығып келіп тұрғандар, есендешкен туғандар, еңсешіп келіп тұрғандар. Қараңыздарчы, илгері хандар тирешкен, байлар бийлешкен, момундай Ақсырайға той иелерін құттықтап, тағарақ айтқанда Пұсырманқұл акабыз менен Айзат эжекебизди құттықтап, момундай татынакай тамақтары татту, қызматкерлері шатту, чаңқап кетсең чайлу, берген тамақтары майлу, орындықтары жайлу, içine ынсап менен уйман толған, қачан келсең клиент менен мейман толған, ақырып күндері популяр болып отқан Бишкек тойханасына тағырақ айтқанда Тимур менен Наргизаның сүйүүден тапқан Самат ұлының 49 жиынтік тойына қош келіңіздер демекшіміз. Қош келіңіздер. Қызматымыз қолымызға қонған құш, ақша деген алақан
заманға тоңған мұз, бала деген артта қалған из, бақыт деген сіздер менен біздей. Сіз менен бізді жолықтырып отырған, бүгінгі таяр дастарханның үстінде бір-біріміз менен көз қараштырып отырған, жаратқан Аллах Тағаласына мың мәртебе шүгірлерді айтып, пайғамбарымызға салам салаваттар болсын дейміз тағы. Уйыт құлы ұлы ел ұлап келген салты бар, ұлыларды ұрматтап ұшырашмақ нарқы бар. Анда тойды баштайлы, қолды чау шарты бар. Ассаламу алейкум! Эй, ассаламу алейкум сіздер ғана! Жарқырап жанып тұрған көздеріңден, баға жеткіс балдай шірин сөздеріңден, ассаламу алейкум деп салам бердім. Айланайын аман жүрген өздеріңін, тойға бүгін 100-ден ашық адам келді, қағылайын 200-дей көздеріңін. Құлым бекен, тай бекен, күнім бекен, ай бекен. Тамаданың сөздері жақшы бекен, жай бекен. Жақшы болса туғандар, қолды чабу қай бекен! Мына қадірлі қонақтар, бардық өзді бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай қылып, алысқа ат жіберіп, жақынға қат жіберіп, алысқа қат жаздырып, жақынға ат чаптырып, бардыңыздарды шақырып, Бишкек тойханасына батырып отырған бүгінгі тойдың күнөкөрлері, тағырақ айтқанда чоң ата менен чоң эне астыңыздарға дастархан жайып отырған алғашқы сөз той ашылыш аземіне бір қол чапсаңыздар, Мұсырманқұл акабыз менен Айзада жеңебізді тосып алыңыздар. Қол чабыңыз! Кредитке өтіп отқандай чаты бар ғой, тоқтамшы. Мұсырманқұл ака ұрықсат болса, оңшал ешікке кіріп тұрғылайын көңіздер. Бірінші Мұсырманқұл акам шықсын. Қол чаға тұрыңыздаршы, барыңыздар ошол жерге. Мен айтып тұрым Мұсырманқұл ака чемпионы. Кличкасы папа, тағарақ айтқанда ата, Мұсырманқұл акабызды тосып аламыз! Мұсырманқұл акабызды, вау, қоча беріңіз! Ағын мәсі, мұнаты келішке береді өзі. Раса! Красноярскінің 10 жолқы чемпионы, хоккейден, футболдан, барынан чемпион болған кличкасы мама, тағарақ айтқанда апа, Айзада апамызды тосып аламыз. Қол чаға тұрар! Хей, қол чаға, мына билеге чекесеңіз. Хоппа! Рахмат, болады екен, амынанда қойсаң, күліп жайнап тұрыңыздар, маңайды бейік көтеріп. Ошындай еле бүгінгі тойдың күнөкөрлері, күндізі тапқаны доллар, түндесі тапқан балдар болып отырған, қылғылықты қылып, қылжып менен бұл отырған 2 жашты шақырайлы, бір қол шапсаңыздар. Тимур жана Наргизаны келіңіздер сіздер жағы. Рахмат. Мына қадірлі қонақтар, бүгінгі той иелеріне танымағандар болса танып алыңыздар, таны электр болған болса, бүгінгі той иелерінен Бишкек тойханасын азырақ уақыт болса да қожайындары. Анда mesela сөз біздің бүгінгі чоңата болып отырған Саматты чоңатасы Мұсырманқұл акабызда. Қол чабыңдар! Ассаламу алейкум. Бұл жерде тұрған біріншіден жаштың нәрісте Самат неберенің ұлы өмір ұзын болсын. Дүниеде жақсы нәрселерді қалап кеткен. Келешекте алдыңғы қырғыздың жаштар жігіттерінің құлағынан алып шықсын. Бұл жерде ұдалар отырады, ағалар, ежелер, апалар, сіңгілердің қарындастарын отырады. Бәріңізге біріншіден жаңы жыл, жаңы маңай қалап кеткен жаңы жылдар айтады. Бәріңіздерге үйгілеріңіздермен қиыншама дүниеде ең жақсы қалауларды айтып кеткен тілектеспін. Біз көрсаңыз бүгін нәрісте Саматтың тойына құш келіпті. Ақсақалдардың білетін, ақсақалдардың қатар берген ниетін күйгелер. Бәріңіздерге денсаулық қалайын, дүниеде жақсы нәрселерді қалап кеткен. Рахмат. Чоң рахмат. Азаматсыз, чоң рахмат. Батынып баяқы
Quvonich da bu dagıça. Quvonich el bilen bölüşsöň köpeyet eken, kaygıny bölüşsöň azayat degen söz bar. Anda mesela kийинки insanыбыз bundağı Samat'tın çoğun enesi degen namda alıp olturat. Tağarak aytkanda Nargizanın bir tuğan kaynenesi, Pısırman Kılakabız'ın bir tuğan ayalı, bir kol çaksanızlar. Ayzada jingişler söz. Hurmatly konoktor, hoş gelipsizler. Bugün muna neverem Samat'tın toyunda oturasızlar. Şu neveremin ömürü uzun bolsun, den soğluğu için bolsun, el olsun alıngan Kırgız'dan çıkan çiliklerine olsun. Oşonun menen birge uşul Samat tapkan gelinim, oğlum, baktılı olgula, bala çakalı olgula. Bundan keyin dağı arkasından kızlar, uğullar geleversin. Şu yerde oturgan konoktor barыңızдарга den soğluk. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келип отурасыздар. Ушул тамактардан даам татып, бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз келип кетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Çoğun rahmat. Enenин sözü жакшы болот да. Anda mesela kийинки insanыбыз şol Samat'tın atası degen naam alıp olturat. Emi sizlerge dagı bu çoğun ene çoğun ata dagı bir tamaşa sözünüz var. Şu balany bölüp putulasın, nevriden ölüp putulasın degen söz var. Bekam bolуңуздар, Xuda kalasa. Köp nevire çevireli bolуңуздар. Anda mesela söz Timur Murza'da, kol çağılar. Assalamu alaikum. Biricilen barыңыздарга den soğuk, uzun ömür, uşo Samat'ın toyuna gelip köp oturasızlar. Sizlerge da uşo den soğuk, Samat'ın ömürü uzun bolsun, ardayım Kırgızdın kıragan jigitlerden bolsun, Kırgızdın gereğine jaragan jigitlerden bolsun, sizlerge da çoğun rahmat. Azamat. Молодец. Köp söz aytayın dedi, kayın jurtan var da, kiçini tartınat köyoğlar, kiçini tartınat. Anda mesela söz Nargiza, kelin özde bir kol çapsanızlar. Hoş gelipsizler, hurmatly konoktor. Jakşı ayal alıp alsın. Başında şunday olat, bir-iki bala bolguça. Keyin anan özüle jaylaytdılar. Başında birinci suuculan bolat, keyin uğuculan bolat. Anakonda olgandan keyin özü toktop kalasız. Tamaşa. Emi Pısırman Kılaka toylarga aralashıp жүрөсүz, körüp жүрөbüz, jengeni körüp жүрөbüz. Bayakı jengeden bekitken pullarыңыздарды toydun esiga barıp kıstargan күндөрүбүздү körüp kalганбызdan jengege aytkan emesmiz. Onun için bar surayt эле деп, "Эмне каякtan таптың ал puldu" депчи. Ошон үчүн kelme кезек терме тезек. Мына бүгүн дагы той, бул дагы расмис. Анда mesela şol бүгүнкү сиздердин маанайыңыздарга карап эл той бүткүчө бийлеп ойношот. Ошон үчүн алгачкы музыкабызды сиздерге берели деп атабыз. Ушу төртөөңүздөр бийлесеңиздер, жоло жолдош, урук тууган чыгып колдоп, коштоп көрсөтсө, музыкасы бизден, бийси сиздерден, ыстыркыстырден жүрүңүздөр. Мурдусунан өйүндө бийлеп. Тамам. Бүгүн бийлебей качан бийлейсиң ана? Тура айтчы. Кичине атыралыш керек. Сапа. Hoppa!
қол қоштырып көрсеткеніңіздерге рахмат. Келіңіздер, орныңыздан орын алалы. Сый тамақтарыңыз беріліп жатады. Мысық тамақтан алышқа әрекет қылыңыздар. Орта жерің тоқ болса, қолы пұтың шоқ болады дейді. Құрсақтай авай тойғызауыстағынан билегенге әрекет қылауыз. Айрықша мына аялдар дастарханды қарағанша, сынағанша отырыңыздар. Мына қарап, қандай салаттар жасаптыр деп есептеп, 4 салат, 5 салат деп тұрып айзада, мына 1 салат қосып деп мындай сөйлейсіңдер ма? Жіне сөйлешіп отырыңlar, барлашы ушақташқан болмайды екен өзі. Уят сөйлеген адамның бір беті қарарса, ушақ сөйлеген адамның 2 беті қарарат деп қойды. Жататкен дағы шыңырап сөйлеп тұр. Шылай мінәкі үйленіп бір деймін, тамаша деймін, аялы ошентіп айтып қойаткен дағынан. Ға біреуге айтып жүрмін десе, мен қайтел айтамын. Дейтікеміздағы ертесі топ болған жерде, ешкімнің көзіне қарабай тұрмақ олды чұқыламыш, шылай мінәкі үйленіп бір деймін. Десе, екіншісі сыразаны улап кетеді. Оға, паланчаны алып тұрды. Өзі айтауыстағы. Анан ошон үчүн айтаткен аялдар жаратат, эркектер таратат деп. 3 келин жолда жолугуп калыптыр. Эң чоң жеңеси айтып атат ой, алсындар бир нерсени уктуңарбы? Жок, эмне десе, бир нерсе укпаңар. Жок, эмне десе, көчөнүн башында кочкор ака өлүптүр. Десе, экинчи келин айтатмыш, дагы өлүптү. Десе, үчүнчү келин, келейт аты өзү деп коетмиш. Ошон үчүн көлүп билбей туруп эле ушак ачпай алып отуруңуздар, жакшы тилек кылып алыңыздар. Biz dağı toy kılalı, nevire toy kılalı. Oşol malda dastorkonumuz tola, dastorkonumuzu jey turgan konoktor kelsin degендей niyet kılıp alыңыздар. Anam bayakı өлөжегиче бөлөжө деп өзү акыр күндөрү тойго келгенде кыргыз той көрбөйлү өзүңөрдүн столуңар менен бажа деп бир-бирлер сүйлөшөт экенсиңер дагы. Ат политикадан сүйлөшөнөн эртеси топтолгон жерде тамада начар экен деп коет экенсиңер. Ошон үчүн силер сөзгө дагы конок берип отурсаңыздар, şu той жарымда калганда дагы аэропорт ишим бар эле деп эле кете берет. Баарынын аэропорт иши болот да биздикилердики. Аэропорт болсо эч ким жок болот өзү. Ошон үчүн чыдашка аракет кылыңыздар. Устукандар берилет, ысык тамактар берилет. Пышкан тамактын күйүтү жаман дейт. Ошон үчүн тамак пышкан маалда келип жешке аракет кылыңыздар. Дасторкон толло тамак турса, кыргыз эшикке чыгып ханкор менен арак ичебиз. Анан калп яздагынан той жарым дегенде битте сырда койчу деп келип аласыңар. Ошон үчүн ысык тамак менен сиңет ошол нерсе. Эми дасторкондо таттуу салаттар турат, таттуу тамактар турат, таттуу арактар дагы турат эмес. Ошо иштегенден алыспыз, бирок бүгүн самат үчүн азырактан алып койсоңуздар, биз ошого калыспыз дейбиз, кадырлуу коноктор. Анда эмесе тоюбузду тойго улай берели. Кайратың тоону бузса да, каткырган сенин күлкүңө асказо урап түссө да, элиң барда амансың, элиң жокто жамансың. Кадырың күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, Алланын бардык дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, элиң барда бийинкисиң, элиң жокто кийиксиң деген сөзүбүз бар экен. Айга жетпес ашыңды, айылдаштан аяба дейбиз дагы ак калпак Алатоонун кырларындай. Ак жолугу Алланын байрагындай болгон эжелерибиз, жеңелерибиз, акелерибиз келип отурат экен. Атаназар ака, Кличкасы Аташ ака, Жаныбек ака, Алмаз мырза баштаган жубайларыңыздар менен, белек бечкеңиздер менен алгачкы сөз кезегини беребиз. Кол чабуулар! Каалоо тилексиздерге айтылат. Мына кадырлуу коноктор, көпчүлүк той тамашада, жакшылык, жаманчылыкта ушул Атаназар акабыздын акбаталарын алып жүрөбүз. Кээде издеп таппай калабыз. Мына бүгүнкү тойго келип отурат экенбиз. Жана келип учурашсам, көптөн бери учурашып элекпиз. Абакайда таза өчтүктен да кучакташтык деп коелу. Анда эмесе алгачкы сөз бүгүнкү биздин тойдун башчысы, эл жакшысы Атаназар акабызда бир кол чапсаңыздар сөз беребиз. Yaşar kalayık. Ana bayakı bugün toy bulmam degендей. Ana bayakı Müslüman kızı olamın, Azada kardeşimin nevresi tuğulu başın bayakı toyuna, beşik toyuna geliyor otururlar. Ne diyoruz yani? Şu yakşıdan yakşıdan alt degende, jamandan önce alt degende bugün Timur balamın ulu törölüp beşik toyuna geliyor otururlar. Ne diyoruz yani? Bu degen nerse en birinci ata yeniden başlar.
не дейсіз мына ошо Тимур менен келинди тапкан Аза менен дусунун ошо ден соолугу, ошо келинди тапкан атасы менен апасынын ден соолугу. Ошон үчүн ошолорго таазим эткиле, бар болгула, бай болгула. Не дейбиз? Ден соолук болсо баары болот. Анан кийин сый урмат керек. Ошон үчүн улууну урматтап, кичини сыйлап, узак өмүр көп жашагыла. Эмне дейбиз? Дастаркандан нан кетпесин, бетиңерден күлкү кетпесин. Той берип, элден паталып жүрө бергиле. Якта биздин Кыргызстанда Ташы деген биздин бир чалыбыз бар. Ошо чалдын ден соолугу болсун. Ошо чал Азаны тапкан ошо кишинин ден соолугу. Эмне дейбиз эми? Башка кишилер өткөт, ошон үчүн мен айтам дагы бир айтам балдар. Мына алыс жерде жүрөбүз, бөтөн жер деген менен айтам. Оозберчилик, сыйлык, жакшылык болсун. Тойдун үстүндө дууман менен ар качан бири-бириңерди сыйлап, жакшылыкта элден паталып, ойноп күлүп, жакшы ден соолук жүрөлү. Келгениңизге рахмат. Жакшына отуруп, ойноп күлүп, бир сыйды көрүп, сый урмат менен жакшына ошо балдарды кайта ошо наракка немеде бата берип чыгарып салалы. Тынч болгула, бар болгула, бай болгула, аман болгула. Рахмат. Assalamu alaikum, hurmatlı doğanlar, hurmatlı konaklar, hurmatlı kudalar. Uşu kıyalan puturmakul, karındaşının ayıda, bugün uşu nevresinin şirketlerini verip atın. Ne diyeceğim? Den soğuk birinci, ikincilerin tutmakçılığı uşu Samat'ın ömrü uzun olsun. Aldığında kıran krizin yaşlarından olsun. Sizlerden ne kalasın, Allah Allah kabul etsin. Bay oğluna, bar oğluna, uşu nevrenin göğü suyup, göğün toyun öttürürler. Kimi koptur, oğlumun ömrü uzun olsun, ömrü. Şimdi soluk, jakşı suyu, uşu Samat'ın ömrü uzun, jakşı yaşlardan olsun. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün buna Naris'ten topasında oturağız. Ömür uzun olsun. Şu tapkan baldarın atanesin, den soluk olsun. Başında öyle sizlerden ne öğrenizlerden. Ömür uzun olsun. Şu aksakallar aytkan sözlerge koşulabız. Tınççılık olsun bardığımızda. Bizde jogorudagı aytkan sözler koşup gidersek, birinciden bugünkü keçege hoş geldinizler. Tuğandar, şu Krasnoyarsk'da bir-birimiz menen jakın, sırap, tuğan urup bolup жүрөбүz. Bardığınızlarga çın den sooluk, uzun ömür, jakında gele жаткан жаңы жылыңар жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Экинчиден бүгүн бардыгыбызды башыбызды бириктирип отурган Самат Айзада бусунун небереси, биринчи туң көргөн небереси, ак жолтой неберелерден болсун. Samat'ın ömrü uzun bolsun, Akjoltoy nevrelerden bolup, şu arkasından kızdı, uğuldарды jetelep gelip, Ayzada şaştı kessin, kayra jentek toy ötközüp, 49 berip, jügürüp жүрүштүн да. Oşa günge jetkizsin. Anam bu yerde oturgan yaşlar, tuğanlıklar bardığınız daima toylordun, jakşı taşkondordun betinde joluşup жүрө. Bugün toydu, gömüldü, esne kalarlı kılıp tosu alayla, bu sular Ayzadalardı razı kılıp, jakşınakay ır biy menen tosu alayla. Salamatçılar okuluktu, hoş gelmişti. Sizlerge kalırım, den soğuğa çın olsun, hiç kaçan orvarla, oşol nevrenlerin ömür uzun olsun, geleceğe gen bolup, düğünüde artıldığı, imanlı baldardan olsun. Salamatçılar barınızdan. Birinciden nevrenizlerin ömür uzun bolsun, den soğuğa çın bolsun. Oşonday nevrenlerin toyunlarınızdır. Özünüzlerge da den soğuk, baldarınızlar baktılı olsun. Den soğuk işlerine iyilik, sizlerdi sıylagan, jakty sıylagan, akıl estүү, imanlı jigitlerden bolup çoğoysun. Жақсы қаулы тілектер айтылды. Еме ата-назарка атай шыққаныңыздан кейін бүгінгі мен де шол тойыңыздардың жаршысы, басшысы, алпарышысы болғаннан кейін шол Тимур менен Наргизаға бір тойдың басында бір жақсыны қайқыл бір пата бір бейлеу, бір мүмкін болмаса. Келіңіздер, көтергілі білекті Құдай берсін тілекте. Илайым
Тимир менен Наргиза аябай бактылуу болсун, алтын тактылуу болсун. Ушул 2 жашка жакшылык күндөр жанасын, жаман күндөр адасын. Келген коноктордон жакшы тилек ой болсун. Кудайым пысака үйүңүздө катар-катар той болсун. Кудайым бере берсин, кубалашып келе берсин. Теңирим бере берсин, теңиренип келе берсин. Кудайым 2 жаш айдай кызды болгула, атагы чыккан чүрөктү. Манастай уулду болгула, эл намысын ойлогон ер азамат жүрөктү. Ак тилден кабыл алгыла, айтылып жаткан тилекте. Кудайым жараткан Аллах Таала сиздерге ден соолук берсин, ден соолук берсе күздөй берсин, күздөй берсе үзбөй берсин. Кудайым сиздерге ынтымакчылык берсин, ынтымакчылык берсе кыштай берсин, кыштай берсе кыспай берсин. Кудайым сиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт берсин, бакыт берсе жаздай берсин, жаздай берсе жазбай берсин. Үйүңүздөргө наристе берсин, наристе берсе жайдай берсин. Короңорду тапышкелер жайнай берсин. Балдарыңыздар эгиз болсун, телегейиңиздер тегиз болсун. Кудайым хорозуңуздар арык, тоогуңуздар дагы семиз болсун. Амин. Аллаху акбар. Кана эмесе белек бечкеге уруксат атыңыздар экен. Колча турабыз биз. Азаматсыздар, хуш келипсиздер. Жөнеле келбейсиздер билем, деп коет. Рахмат. Кечелер молодец деп өп тагы салып туруп айттым го. Рахмат, башыңыздардан ак калпак түшпөсүн. Рахмат. Лата менен матанын өмүрү кыска дейт. Күзгө жетсин, өзүңүздөр жүзгө жетиңиздер. Прическаны боздуңуз, 8000ге жасап деле да. Майлы. Рахмат. Кичине сүйлөшүп алып отуруңармы? Эртең улант алып не кылабыз дагы деп. Рахмат. Рахмат. Ай рахмат. Мына кадырлуу коноктор, кийинки инсандарыбызды чакыраардан алдын жакшы сөздөрү сүйлөш, анча-мынча тамашалашабыз дегендей баш кесмек бар, тил кесмек жок деп коет. Бүгүнкү биздин той кечеде ушул Тимурдун кыйын журт дейм да, кайын журту да келиптир. Тагыраак айтканда кайната, кайненелери отурат экен. Эми бул көп сөз тамашада. Айрыкча мына орустардын ичинде тёща деп коюшат го, тамашалашып. Кайнене менен күйөөбалардын ортосунда баягы анекдоттор, тамаша сөздөр көп да. Бир күнү эле кызы апасына звонить этип атат экен. Апа, күйөөбалаңыз дагы жок. Өткөндө дагы келбеди эле, шүнтүп эле жок. Бүгүн дагы жок, саат 1 болуп атат десе, кайнене айтатмыш: "Кой кызым, мындай жаман сөздөрдү эсиңен чыгар. Оюңду туура кыл, камаз-памаз уруп кетсе керек да" деп коетмуш. Тилегине карап кайнене. Эми бул тамаша сөздөр. Чыга турган биздин сыйлуу конокторубуз Кудайым кошкон Куда болот, пайгамбар кошсо дос болот. Куда 1000 жылдык болсо, дос 100 жылдык болот дегендей бир сөзгө таянабыз. Ошол төрдө олтурат биздин кудаларыбыз экен. Марат ака, Мейлихан кудагы, Сулайман ака олтурат, Марсбек. Ошол жамаат келе бериңиздер, ошол төрдөгү столдорго бир-эки атыңыздарды келгенде айтсаңыздар керек. Кол чабыңыз келиңиздер. Куда же кудагыйларды аттени сүйлөтөйлүбү, Сулайман ака? Булардын эми өзүнүн жолу бар дейм, амма тартып калбаңыздар төрдө, качак бизде. Келиңиздер. Сөздү бере берели. Эми кыз бала Марат ака башка үй бүлөнү бүлөшкөн, билебиз баарыбыз, туурабы? Ата болуп калдыңыздар, чоң ата болуп отурасыздар бүгүн. О кыз баланы ошентип 18ге чейин жакшынакыл тарбиялайт экенсиң, бирөөнүгө берип салат экенсиң, парс эткизип эле. Ошол бойдон эти дагы сиздердики, сөөгү дагы сиздердики деп ошол жакта чоңоюп калат экен. Булар барып отуруп, атаң колунда барбы, жок, бу кызыкчылыгы жок экен. Ташыйт экенмиш, Сөйтүп баягы ата төркүнүнөн эле ташый берет экен го. Ушундай барбы? Жок болсо деле баратмыш дагы айланып эле. Бирөөнүкү барып тур дагы апасыны карап турса, башында жакшына жолук бар экен. Апа, жолуңузду бир салып көрөйүнчү, мага эми жарашса керек деп туруп салынат экен да, сен кетип калышат экен. Эми бул тамаша сөздөр, бул дагы салт санабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин тойдо кан кудабыз келиптир. Тагыраак айтканда Наргизанын атасы Марат акабыздан сөз баштайбыз. Кол чабыңыз кана эмесе кудабызга.
Nargiz kızı yoğun tümde dağın toplap doğanı toplap genetleri var. Balalarda sizlerden şu varmaktan onlar hiç kaçan yüzüldeysin tübölük olsun ha. Daim bir soluk alayım. Var boldular, bay boldular degende şu işine ilgili şu gelip kondurgan şu ben soluk alayım. Şunday koylar bolgarsın, gentek koylar ha. Құдағиға дағы сөзі қарайын деп тұрас. Отқа жақын қыш көт, енеге жақын қыс көт дейді. Көлдің көркі кемеде, қыздың көркі енеде деген бір жақсы сөздерге таянамыздағы. Тимурдың қайненесі Мелихан құдағилар сөз. Шоқ кечіңіздер менен урматты меймандар, құдағилар, Тимур, Наргиза, бешік көңілбек болсын. Ошо бар жогун башын бириктирип отурган ошо Саматыбыздын өмүрү узун болсун, кыргызымдын алдыңкы жигиттеринен болсун. Ушул жерде отурган баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, дайым ошо жакшылыктарда, тойлордо жолугушуп жүрө берели. Assalamu alaikum. Мен кечиңиздер менен бүгүнкү Саматтын бешик тоюна куш келипсиздер. Барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жерде эже менен жесеме ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк бакыт, Самат ар дайым ата-энесин сыйлаган, жаштардан болуп чоңойсун. Бала өмүр, бала жашоо керемет. Бала кандай бул дүйнөдө эң керек. Бала өмүрү жаңырсынчы ар бир үйдө бала багуу алакындан бир белек. Ошол жерде отурган ар бирибизге ата болуу, эне болуу насип кылсын. Келе жаткан жаңы жылга. Мен кыз сүйлөгөндө ана духу түшкөн. Биздин компьютерден сүйлөгөбүз келип калды го. Тамаша, аябай жакшы сөз сүйлөдү. Уна отдельный жакшы каалоо тилек айткан үчүн ыры менен сага бир белек берип коюна, кол чабып коюңуздар. Куда чакет. Келиңиздер, анда эмесе атаңы көтөрүп келген сый белектериңиз бар экен, бир кол чапсаңыздар, тууганың берген малдын тишин ачпа деп белек алайлы. Кандайса кол чабып турабыз, мына куш келиптер. Саматка? Мына бир кол чабып туруп коюңуздар мына. Таякасы мына Саматка Мерседес алып келип бир кол чабып коюңуздар. Ама пока шуну минип турсун, анан кийин атасы өзү алып берет. Ака. Шопурхана уктап. Конечно. Азыр отургузуп албасаң, бирөөгө өтүп кетиши мүмкүн. Саматка отургузуп правасы менен белгиле. Мана Саматам отурду болго. Газдабас улум, газдабас. Газдабас бир айлантып кен, ордо. Кол чабып туруңуздар сиздер. Мана. Ичиндеги түшүнбөдү, эмне болуп атат. Азамат. Жымаңдай түштү. Тегиз бир эле кетип калды деп. Азамат. Өмүрүңүз болсун. Рахмат. Марат ака чоң рахмат сизге. Молодец. Тургула, биз мына видео тасма рекламага коёмун дейт. Бир бастырып өзүң чыгап тартасың, а? Болду, бир айттым мен да. Өзүңө көрө. Всё хорошо. Рахмат. Дагы бир. Son neresi var ekan aslında. Kana mesela, dağ bir altıla bir ayda evde bortturdu ayda. Atay suranıp kaldı. Atam da böyle. Ay bana, tiyin terörüz kana böyle böğüktör kerlama. Bir tiyin çaşıp böyle. Ay aman cep falan tiyin var. Çaşın sizde var. Ana mesela. Bana mesela. Öpterim var.
Allah, 22 so'm alinglar, buni topdi olsa. Ana, молодец. Esep defter. Konfet tağı, ha? Konfet tağı. Çaçağınız ortalığı nerede? Şirinlik var. Kana mesela böbekler daha böyle konfetler. İyi ona arız tolgalar. Oşanda koyalım. Oşanda. Ne geldi orada? Rahmat Maratıka. Kurdistan ortalığı çok rahmat budalar. Birazdan iyi ortada çıkartıp yapmışlar ama süret geçiyor etmemiz. Süret çoğunlar iyi mi kendisi? Ne yaptığını? İyimi toşuna çakırışka tuğra geldi. Bizim o şol törüzde oturgan Sulayman aka başlagan cemaat. Marsbek, şol kudagılardan kalgan konuklar olsa kelingizler, şol jerde ejekler, jigitler, jaşlar bolur. Belek, beşkek, paket, saket, bala, çaka, akça, baringizler kelingizler. Kol çalıp turabız. Dagı bir süylü konukları Pusaka bizden koyuç. Konuklar atatalgan insanlarыбыз Pusaka Марат ака кадыр баркыңыздар бар экен. Алтындай убакыттарын жокко санап, мына жакшы көргөн инсандарыңыздар бүгүнкү небере тойлоруңуздарга кадам таштап отурат экен эмесе сөздү. Кербен башы, көч башы, азыркы чыккан топтун башы катары Сулайман акабыздан баштайбыз. Колу боштор кол чапкыла, буту боштор жер тебебиз. Кол чабылары. Assalamu alaikum, кадырлуу калай. Эмне дейсиз, Марат? Небере кулдук болсун биринчиден, ушул кичинекей өмүрүн берсин, ата энеси менен болсун ар дайым. Бактылуу болсун, тилеген максатына жетсин. Сиздерге да ушу ден соолук, баарыңыздарга ынтымакчылык, бакубатчылык, ар дайым ушундай неберелердин эркелетип жүрө бериңиздер. Сиздер да баарыңыздар бактылуу болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар, жакшылык болсун. Ушу келген коноктор баарыңыздарга да ден соолук, тынчылык, аманчылык. Сиздер да ушундай той бериңиздер, тойлор болсун, баарыңыздарга ошо жакшылыктар боло берсин. Жакшы ниет, жайрым ырыспет ушу жакшылыкта, тойлордо, жакшы күндөрдө ушундай жолугушуп отура берели. Мусулманкаларга ушу Айзадеже бүгүнкү ушу жентек тоюңуздар кут болсун, небереңиздер кут болсун, өмүр узун болсун, ден соолугу үчүн, ушу ата энесин, ушу тууган, чоң ата, тайыне тайтелерин сыйлаган жакшы ыймандуу балдардан болуп чоңойсун. Ушу дастарканыңыздар дайыма жакшылыктарга, тойлорго жайылсын. Ушу жер жүзүндө тынчылык болсун, дайыма ушундай тойлор болсун. Ушу Наргиза менен Тимурга дагы чын ден соолук каалайм. Ушу баласынын жакшы күндөрүн, тойлорун көрсүн. Дайыма тынччылыкта жүрө бериңиздер. Ай, рахмат. Бир тойда өмүр бою сварщик болуп иштеген акага сөз тийип калды. Башында туугандары менен ушинтип чыкты дагы. Калоон айтты дагы. Калганы мага сварка деп койсо. Ошон үчүн калганы ушу Сулайман аканын мына жеңелердин сөздөрүнө сварка экен. Жакшы тилек, жакшы ойго анда эмесе келиңиздер. Алгандын алаканы толсун, бергендин көңүлү толсун деп белек тапшырыңыздар. Биз кол чаап турайлы. Кош келиңиздер, кош келиңиздер. Ай азаматтар. Жөн эле келбейсиздер эле марсе. Майда өрүм бул, өрүм. Бар табагым кел табагым да. Сиздердин үйлөрүңүздө да той болсун, Кудай кааласа. Pusaka işleri menен çok borup kalgan bolsa, Timur ekөөбүз barıp, Timur ekөөбүz деп эле, Timur barıp кызмат кылат. Hoş geldinizler, azamатlar. Мына сүрөтчү болоп келди, мына раса чачыңарды алат дейм да, сүрөткө алат азыр. Pusaka, koşulun bu yerге сүрөткө алып коелу дейт. Kırgız kıyın el bizde. Orus'a, Özbek'e, Kırgız'a birden ip verip turdağı, bir kaptan et verip, söğümene jilip verip. Bir aydan keyin kelebиз, kim süйлөтөт? Orus'a bir aydan keyin kelip, ну чё dese, не говорит, мешок мяса отдал, что-то не говорит дейт экен. Özbek'e kese, bir kap göç verdim, gapirmeyaptı. Kırgız'a kese, Kırgız'a karşı işinci oturat eкен. Ne oldu dese,
Үркап көш бердим, сүйлөбөй атат десе ит наракта турду. Жалган айтып атат, берген жок дейтим ушу нарактан. Итти ам сүйлөтөбүз да биз ет турганда. Келиңиздер кадырлуу коноктор, анда эмесе кийинки сөз кезегине мындай сөз ойдо жок эле, бойдо жок эле, ошол өкүл балалуу, өкүл кыздуу болгон биздин ол жерде инсандар отурат экен. Тагыраак айтканда Тимур менен Наргизанын өкүл атасы, өкүл энеси, тагыраак айтканда биздин Бейшен агабыз менен Назира эжекебизге бир кол чапсаңыздар. Өкүл ата, өкүл эне. Рахмат. Мына өкүл атаны дагы ата эне же болбосо инсан жөн эле жолдон кармап туруп, мага бизге Акникебизге вакил болуп койгула дебейт экен, ниет кылат экен. Биздин дагы таркаган балдарыбыз ушул өкүл атадай бардар болсун, берешем болсун, ачык көңүл, ачык пейилдүү болсун, өкүл энесиндей жакшы болсун дегенде бир ниеттер менен коет экенбиз. Ошо анда эмес ошол ак ниеттен, ак дилден коюлган өкүл ата Бейшен агабыздан сөз баштайбыз. Кол чабуулар өкүл атага. Урматтуу, кымбаттуу меймандар, бүгүнкү кеченин көйгөй болуп отурган биздин эки уулубуз Тимур менен Наргизанын уулу Саматтын жентек той болуп отурат. Баарыңыздар куш келипсиздер. Мен неме каалабакчымын, ошо биздин неберебизге каалайм узун өмүр, чын ден соолук, бакубат байлык, ата энеси аман болсун, ушулар тапкан Тимур менен Наргизан ата энелери аман болсун. Эч качан оорубасын, ар дайым эле ушу неберебиз чагынбастан, чуркап, ойноп, бактылуу балалыкта чоңоюп жүрө берсин. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылдыктар менен куттуктайм. Урматтуу меймандар, ушул бүгүнкү тоюбузга куш келипсиздер. Ушул тоюбуздун күнөөкөрү болуп турган эң биринчиден айтат элем, кудагыйыбыз Бусурман Байке Хайзазеде ушул эки уул менен кызды таап ушу дүйнөгө жаратып, ушул күнгө жеткирип аткан сиздерге чоң рахмат. Ушу биринчиден ата энесине таазим. Кызым Наргиза, уулум, ушу мына неберели болуп отурабыз. Ушу неберебиздин келечеги кең болсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, кыргыздын чыгаан уулдарындай болсун. Артынан баягы майда тапышкалар келе берсин. Ушу ар бир кыбыр эткен жакшылыгын ата биз ушинтип эле тууган тушкандар чогулуп көп болуп жүрө берели. Келиңиздер эми ушунча канча адам келип канча кол турат экенбиз, бата берели деп, ошонун баары кабыл болсун. Ушу дагы бир жолу сиздер менен жакшылыгыңызды, ырыскыңыздарды тең бөлүшкөнгө ар дайым биз даярбыз. Жентек тоюңар кут болсун. Баланын турганына сүйүнүп, туулганына сүйүнбөй, турганына сүйүнбөйт. Ошол бала кыргыздын бир мен деген адамдарына болуп чыксын, келечеги кең болсун, бактылуу болсун. Ушул айлы сүттүү болуп, ушул неберенин аркасынан көптөгөн балдар келсин, балдар бактылуу болсун. Ошол небере чөйрө көбөйө берсин. Дагы бир жолу жентек тоюңуз кут болсун. Тимур Байке, Наргиза эже ушу Саматтын келечеги кең болсун, эч качан оорубасын, ушу бактылуу балдардан болсун. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Биз дагы жалпы журт, биз дагы чын ниетибизден өкүл атанын сөзүнө кошулабыз. Анда эмесе алып келген жанакы таятасы берген зимний вариант болсо, мына ол үстү ачык машина эмне деп коет эле Марс? Кабриолет, летний вариант экен. Бир кол чапсаңыздар, өкүл атанын белеги да кабыл кылбаңыздар. Ачпай эле коелу деп гарантиясы менен алып тур. Кол чап коюңуздар, рахмат. Ай азамат, өкүлдөрүнө дагы немелерди алып келиптир. Кийиттерди. Рахмат. Ана, молодец. Рахмат. Деме, бешке отурбаңыздар, сүрөткө түшөбүздөр. Сонун кылып сүрөткө түшөлү. Бирок Тимур айтты го, тапышкелер көбөйсүн, ушундай артынан балдар келсин деп атышат го. Бирөөсүнө дагы ишенбөкө, өзүң аракет кыл. Кол чаап койгула Тимурга. Сам постарайся, брат. Рахмат. Сүрөткө түшүңүздөр.
Külüp düşüңüzдөр сүрөткө. Дайыма күлүп жүрүңүз. Ачайлы бийлейбиз. Бүгүн бийлегени келдик. Бийлегендер бийлегиле, бийлегендер бийлегендердин арагы менен тамагына тийбегиле дейбиз дагы. Алгачкы композицияны Бейшен акабыздын өкүл атасынын урматына болсун. Абдыманап Төрөбековдун сөзүнө ооруна жазылган Араванды кызга деген ыр менен бийлейли, Өкүл атасынын урматына келгиле. Молодежь, бийлейсиң тургула. Majid Svettön şidemde biylеңіздер, келіңіздер, тұрыңыздар. Жалпы би, қойғылайымы Вилка қашықты. Араванды қыз, Hoppa! Uşul günü yoktardım aravana, ey aravana. Gülüp caynap tosup aldım men barganda, ey men barganda. Yüzünden bir katıp, yüzünden öpsün, ey yüzünden öpsün. Kaytarımda kalbasmın men armanda, kaytarımda kalbasmın, kaytarımda kalbasmın, kaytarımda kalbasmın, ey men armanda. Hey aravandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karardayn sana geldim akbağım. Anne söylep giyen kız, köpke beni mingen kız, aravanda akbakta toylup duygan kız. Sizli süydüm, sizli süydüm, sizli süydüm soğuk, sizli süydüm soğuk. Aravanda çarçatta özüm benim, özüm benim, ey özüm benim. Can dedim Allah'tan sözüm benim, sözüm benim, ey sözüm benim. Karanlıktan aravan şaşırsın, ey şaşırsın. Arabacı kumar mı gözüm benim, arabacı kumar mı, arabacı kumar mı, arabacı kumar mı, ay gözüm benim. Aravandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karardayn sana geldim akbağım. Annes köynep giygen kız, köpke beni mingen kız, aravanga akbakta toylup duygan kız. Sizli süydüm, sizli süydüm, sizli süydüm soğuk, sizli süydüm soğuk. Жақсы бийлегендерге билеп берді. Қатырақ билейіз, мына өзіміз жаңа. Алашын жемін соң билеп берді. Билеп мына сүретіңізді болады. Қатырақ билейіз. Шыл күні жоқтаттым араваңа, араваңа, ей араваңа. Күліп жайнап тосып алдым мен барғанда, ей мен барғанда. Yüzünden bir katıp, yüzünden öpsün, ey yüzünden öpsün. Kaytarımda kalbasmın men armanda, kaytarımda kalbasmın, kaytarımda kalbasmın, kaytarımda kalbasmın, ey men armanda. Hey aravandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karardayn sana geldim akbağım. Annes köynep giygen kız, köpke beni mingen kız, aravanga akbakta toylup duygan kız. Sizli süydüm, sizli süydüm, sizli süydüm soğuk, sizli süydüm. Kızından bulanma, kız bana gül, kız bana jır. Ordu saçılmay turası şu an tolgan ayday biyleyişler var. Aşık oldum sor kızım benim.
Uşunday turabız, Cumay aka kolumuzni iyi ko'tarib qo'yamiz, suranib qoldi. Gülçin Satıbekov'dan jigarimden toyunda deb biyleydiçi deb suranib qoldi. Qanamasa, Cumay aka hurmatına. Hangimizin Arapsır vatanımızda nereden yüzüme tazak gelin, Hamida Cagratlar Mustafalikler'in biri, Mars Akimizin hakkında cevabı ile oturup, cevabı Mustafalikler'in cevabı vatanımızda.